Sizden yaşlırak verdiler. Pazarcısı bağlar mı? Ver. Razı mı? Razı mı hakem? Ver. Ver. Pazar kabar. Razı mısın? Kaysınga sura otat aka özü? Uga çıga? Erkek mi? Kança beri tat? 35 ming so'm berip jatat. Assalomu alaykum tuğanlar, qandaysыңар? Sizlerge bugungi Жалал-Абад шаарына мал базарды тартып көрсөтүп беребиз туğanlar. Мал базары өтө кызыган учур азыр. Сиздер болсо биз менен болуп, мына барыңыздар, эжелер, акалар, байкалар, мына Россиядан көрүп отургандар бир-бирден ушундай лайкты басып коебуз. Лайкты басып, каналга подписаться кылып, катталып коебуз туğanдар. Анан реклама боюнча мал, кой, улак башка болсо номер турат, кайрылсаңыздар болот. Биз анда эркек ургач торпоктордон баштайбыз туğanдар. Мына эркек торпоктор кыргыз элим. Баары мына өтө көп. 38'de al mı? 38'den al deyт. Kançadan otasa aka torpoktordu erkeklerden? 40'dan. 40 ming so'mdan. 38'ge al dediniz ha? Bunday bari erkek torpoktor, 1 yaşka çeyinkiler. Nollarda erkek torpoktor. Kançada otasın tuğan? 45'ten tegiz. 45'den tegiz ha bari ha? Kança sura otatında? Bol otat. Arıqanday sura. Katalogu? 42'ge çeyin suraştı. 42 ming so'mga çeyin suraşıp jatat deyt. Jaman ызгырын суық болып кетті ға? Sizlerdeki kança болды? Бұл да еркек, а? 40 ming so'm kemi бар дейді туғандар. Бар еркек торпоқторды бағуға, жайлауға шығарам деген торпоқтор. Бұқам сенікі ше? 38'den. Қанша сұраштады? 32-33 сұраутады дейді. 38 ming so'mдым дейді. Еркек торпоқторын. Fayda aladın mı? Al Ya tuğan kançadan bu torpoktor? Ama 45 verin odan. 45 verin. Nonga o? Bağılgan eken ha teppe mi? Yok teppe. Bağılgan o. 43 berdi as baka? Oha. Bunu olsun açı? 45 kem var. 45. Veresin kan versen buna kendi Yaxşı. Tura gel al hakem hareket etsin bak. Buna bulacak da dağın çoğun doğru. Aydan son 1. Jaş kanday tuğan bu torpoktorun? Ne kançalık bu? Kança so'mdan? 52 kam vardı o. 50 ming so'mlar çoğun uğragan kişilemden. 1,5 yaşka çeyinkiler ha? 52. Kança sura otat bol oturganı? Jakını? 40'tan suraştı ha? Oldu. Erkek torpoktor. Kançadan tuğan? Kançadan boldu? 45'ten. 45'ten. Kança suradı? 42 ming so'm suraptır. Erkek bunda bulardı. Aka kançada otasın? 45 ming so'm. Suradı o? Kançadan suradı biraz? Salamu aleykum. 75 suradı. 75, 37 jarımdan mı? Жақсы. Karangda açtamamız. Kançada olasın ne tuğan? Akçasın? 45'ten. 45'ten. Erkek ha? 45'ten verdin her gün. 35'ten mi? 70. Жақсы verdin ha. 45 binge yaxşı. Бұл жағы еме туғандар урғач торпоқтор. Урғач шундай. Өсе тұрған торпоқтор. Лайктарды бар bir-birden басып тұрауыз. Аябастан. Sizden yaşlırak verdiler. Pazarcısı bağlar mı? Ver. Razı mı? Razı mı hakem? Ver. Ver hakem. Bazar kabar. Razı mısın? Kaysınga sura otat aka özü? Uga çıga? Erkek mi? Kança beri tat? 35 ming so'm berip jatat. Nerede? 33 ming böyle başlı. Ha 43. 43 öyle başlı. Tamam. Çenesi yan bana ya. Adam tatlı. Bazar kabar. Erkek baka? 43. Kızıl ekan ha? Qara bo'lganda qimmatroq bo'lsa kerak edi, 43 ga ketdi deydi. Torpoqtorni ko'proq tartdi deydi. Erkekmi, tuğan? Qanchadan aqchasi?
Mınalar kişineleri 30 ming so'mdan, mınaları çoğları 40 ming so'mdan deydi. Erkek torpaqlar var. Jiyan, qanday torpaq qarmoqing? Erkekmi? Erkek. Qancha so'm bu? 37 ming dem var. Qanchasi berishdi uka? 32. 32 berdi da. 37 ming dem var deydi, 32 berdi deydi to'g'onlar. Urg'achi torpaqda, torpaqlar ko'proq tartamiz so'ranishlarga. Qancha? 28 dan eko'ni, ha? Qancha berishdi? Beraylik. 28 ming so'mdan deydi urg'achilar. Buna dag'in urg'achilar. Aka, urg'achilar qanchadan? 33 dan kemi var. Buni cho'ngdori 33 dan kemi bor deydi to'g'onlar. Qancha oldi aka? Urg'achi 24 ming so'm bo'libdi shu torpaq. Dag'in urg'achi torpaq. Jaylovga tera turganlarga qanchadan o'tasiz to'g'on? 30 ming so'm kemi bor, ha? Yaxshi torpaqlar ekan. Qancha so'rashdi? Buni 26 ming. Non 26 mingga so'radi va narxi-chi? Suraylik, ha? Zo'r. Bular urg'achilar 30 ming so'mdan kemi bor deydi urg'achilar bo'qdi to'g'onlar. Dag'in ulantiraveramiz, so'rab. Aka qanchada o'tasiz urg'achi bularda, ha? Qancha? 23 ming so'mdan deydi. O'ta qara sovuq bo'lib ketdi to'g'onlar. Bu jag'i to'g'onlar ham san uylarga keldik. San uylar bunday bo'z uylar tartamiz. Sizlar biz menen bo'lib, like'larni bosingizlar. Bunday qarjab o'ta sovuq bo'lib, qo'llarda qatib qoldi. Buni обязательно bosib ketingizlar. Aka, bo'lib turgan uylar cho'g'il tuzga qanchadan bo'ldi? Javob, chishkalar cho'g'ildi. Chiqishkalar qanchadan? 36 dan? Uylar, xunajinlar var, 36 ming so'mdan bo'libdir, Allohlar. Aka, shuni savdosi bo'ldi narxida. Qanchani tug'gan bo'ldi? Qancha berdi aka? 40 ming so'm berdi degan. 3-4 tug'gan deydi. Qanday? Aka, qanchani tug'gan uy bo'ldi? Bildi? Qancha so'm aqchasi? 65. Qanchasi o'tadi? 50 ming so'm o'tadi. Bozor xabar deganda. Abloshka chiqasin tug'an. Aka, qanchadan o'tasiz uylarda? Bu balasi? Bu balasi yo'q, 65 beryapti. Bo'z emasmi? Balasi yo'q, 65 ming. Narxincha? Ikkinchi torpaq. Ikkinchi torpaq 97 ming berdi. 97 ming berdi. Erkek torpaq. Erkek torpaq, ha? Bo'ldi aka. Bunda sağınırlar tartıyoruz biz daha. 66,5 mingga alın deydi o uydu. Balası yani. Balası urga çıkın. Xunajindar. Qanchadan tug'an xunajindar? Narg'in balasi var ekan, ha? Balasi erkek ekan. Qancha oldi aka bu? 67,5 mingga ketdi. Narg'ini balasi bilan 60 mingda o'tadi. Alani. Qaysi ko'p? No. Uydun savdosi bo'ldi. 110 ga bermaydi. Qo'shib so'rag'lar berem dedi. Qanchaga qo'shib so'rash kerak aka? 110. Balasi erkakmi? Aka, bunda tartib olayinchi aka. 110 ming so'm bo'ldi. Enesi qanchani tug'an? Enesi 7 shunday. Ha, bunov enesi. Bo'z o'xshaydi, ha? Enesi bo'z ekan. 110 ga qo'sh dedingiz. 11 ga qo'shdi. Ha? 111 ga qo'shdi. Ha, 111 ga qo'sh. 115 o'xshaydi, aka? 110 beradi. 110 beradi. Balasi erkak. Bo'z uy. Bu jaqlarni tartamiz, o'ta sovuq bo'ldi. To'g'onlar, bir meniyatni bog'lab, like'larni bosib qattiq olib turaveringizlar. Biz setni so'rayveramiz. Uylar qanchadan o'tasin, do'st? 112 alindi. 112 ga alindi. Balasi erkak, ha? Yaxshi. Enes bo'z emas. Bo'z. A, bulchi? 115 ga berib aytadi, ha? Balasi erkak bunda. 115 ming so'mga berib aytadi. Hamma. Jang tug'an o'xshaydi, aka? Ha. Qancha so'm? 90 balasi erkak? 90 ming so'm kemi bor. Zo'r aka. Kemi bo'laversin. Tizedan bo'lsa ham qizlashdan bo'laversin aka. Balasi qanday erkak urg'achi aka? Urg'achi.
Ой, şu жаңы туыш окшойт а? Канчада отасың арака? 90 lira. 90 ming. Suradu kança berdi atını? Yok, ala iyi. İyi mi ha? Oldu aka. Ne olacaktı? Gene Özkan'dan ala geleyim daha. Gel. Oldu aka. Balası Urgaç eken. Kançada odası aka? Ne var aka? Abi. Meyil aytmasanız. Özgönden ala keldik aka. Selamünaleyküm. Yaxşı. Balası erkek Urgaç aka? Ala şu Urgaç şu. Urgaç. Kançada odası buydu? 85 mi? Kança berişti elder suradı? 73, 74 bin son beri var. 73, 74 ming so'm berdi. Yaxshi aka, shu bozor xabar deganga kirasiz, like bosib patta olib qo'yasiz.